I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. Feels way too dumb, yeah. Što se tiče kanala, u petak sam pomislio, 90% sam mislio vratit će mi kanal. Poslali su mi nekakav kao recovery link na koji ja treba da popunim sve te odgovore, bla bla bla, da im dam neke podatke, što sam i učinio i oni su rekli kad počinješ to moraš ukucaš tačno posljednju šifru. To sam ukucao tačno, ali je problem što nemam pristup tom telefonu koji je trenutno povezan. I zašto mi je zabao chat, brate? Tek mi sad vraća. Uglavnom, čekao sam 72 sata da mi se jave, javili su se juče, ne znam da li ste vidjeli story, ko me ne prati na Instagramu, Luka Bojić 23, zapratite što prije, gdje su mi napisali da ne mogu da prepoznaju da sam ja koristio taj kanal, tako da šanse su postale jako male da se vrati. Ne predajem se dalje i dalje ću da se borim da vratim taj kanal, ali što više vremena prolazi, to je teže vratiti kanal. Sačkma Bols, hvala puno na euro, brate. Što više vremena prolazi, to je teže vratiti kanal. Tako da, to je ono malo jebeno. Ali, kad uđem na svoj kanal, ovaj trenutni, i kad vidim ovo, brate, boli me kurac. Samo pogledajte. Evo, kad uđem na kanal i vidim ovo, 120.000 pregleda. Znači, 120.000 pregleda. 100 i nešto hiljada za 6 sati u real time ima klip ovaj. 19k lajkova. Znači, bolje prošlo nego pjesma za to vrijeme. Posljednji stream, 165.000 pregleda, 20.000 lajkova, mislim. Tačno 20.000. 130.000. Pjesma 300.000. 100.000, 107, 164.092. Čak i ovaj backing klip porastao baš ono dosta. Tako da, itekako mogu da budem srećan i da imam svoju motivaciju ponovo, da mi se vratila, hvala Bogu. I to bi bilo to što se tiče teme 2. Ne znamo da li će se vratiti, jebi ga. Postoji jedan mali problem, koji najviše pravi problem Postoji jedan mali problem koji najviše pravi sranja. To je što ja sam YouTube kanal taj otvorio kao maloljetan. I kako bi registrovali Google nalog, što je vjerojatno od vas 2000 radi 1500, stavite da ste punoljetni, stavite pogrešno godište. Ligma Nac, hvala puno euro. Stavite drugo godište. Znači sve isto, ali godište, lupam. Ja sam bio stavio da sam 96, a u stvari sam 2000 i to. I to sad pravi mali problem. Kako sam ja maloljetno koristio kanal i tako to postavlja. Odlazi su neke druge teme, neka druga pitanja. Ali ajde, to ćemo u nekom drugom prilikom, to ćemo u neki drugi stream. Hvala Bogu, imamo vremena.